Ma'am, ngasi card reading video macha ama khatang tawsi ko nung dawaram se ko general reading ne ko to group 1 group 2 khai do ke ko amethyst ki pyramid ama lere clear quartz ki pyramid ama lere ko aingonda khwai da gi attract to ba pyramid to khan se ko aham basina haidi amethyst ki si yeng bio ko haidi amethyst na he na attract to bara natraga clear quartz na he na attract to bara ha do ko adu tawgo do riba reading sina kaino ha matam da haidi financially ai gi future gi finance kamaina tawgo da ge ko ai gi oina ai future se haidi ai se pisha paira khitra natraga haidi karam mong da legade financial stability karam mong da legade ge khot ka da ge habado adu gi mtang da ne ko message yamna positive oina la aga di ko haidi just claim to sigi energy se ko haidi ai phangjare haina ko adu mind tawraga adu video je just share to je kai gena habna ka this is energy exchange kumba ge time ne ko aina share to thoki ba matam da mingonda haidi leina ko haidi kenoma aingonda return gumba pirakpa khopa mai tawra ko haidi ai gi near and dear one gumba ta mai tawraga haidi video share to biyo aduga personal consultations kumba kai gumba lobi ning ba leraga su ko haidi akho gi store da lakpa ya gani ko ishana lothok charaga cards to du mai tawraga reading to bagi haidi ngasai gi online hangai to wasina haidi mi mana dum lothoga hai tare ko haidi somgi behalf ta lothoga du mai ni yeng bane sisina hai tare ko suppose hai tare ko card se sandu ena khala se ishana on pick up tawraga hai tare ko leiriba cards myam se dei sumaina lothok charaga du mai tawra yeng gadam ne haidi offline consultations ki khudung chaba su nimit kunni gumba kai gumba leigini ko aduna haidi visit to biro store da ko ado group 1 group 2 ama khala se ko haidi khoi first amethyst khan ba ngai yenga se ko amethyst khan ba ngai gi oina ai gi financial conditions kamaina tawgadage haipato adu matang da yenga se ko afaba lakpasu oisanu ko afaba lakpasu oisanu aduga afabasu oisanu ko haida laiba message mayam se gi kaino oina hai tare ko afabasu laksanu aduga laiba afabasisu ai khoi gi life ta ko tarot hairagadi it just a psychological tools ne ko guide pi bane ko khoi da hai tare ko haidi si tawo kholo haimna chingba nangi future da kamaina oirak pe ai ko pe ai habase ko ado sida lai se ko Daudi lay ko sila ko hadi sila je ko first ko wheel of fortunes ko bala je wheel of fortunes se hadi good luck ni ko sila je ko good luck kumba kai gumba hai tar ko mai taroga ado hojik se sum yeng matam da ko hojik se katang blockages kumba kai gumba hai tar ko isa se yam negative oi ko hadi negative thoughts adagi motivate hadi kaino oi da bodo hadi ai je tawba ngam maroi kaina khan bodo mai taroga lai gora sorry ado sumaina lay ko haidi mi na su yamna haidi yingjan ba khojan ba khara so dum lay ko se lai se ko hai mi na yingjan ba mi na target torok pa aina thabak to mata mama da ko adum ba suna anam ba sina ko haji se khatang hai tar ko isa se yamna low feel oi ba khot ba adum ba gi mong da len ko energy low oi han ba ya te ko se lai se ko energy low oi han ba ya de kai gi no hai matam se da la ka dori ba matam haina hara sine ko la ka dori ba matam haraga di coming 6 months natraga haidi chahi ama makhai gumba kai gumba hara sen ko hadi 26 kumba je handak chahi ga mathang chahi ga compare to matam da next year sena yam phana la iba maka next year 1.5 years kumbai matung sida ko lot of positivity gumba kai gumba ado isha se ina je hai je ko motivated oidaba yaroiba motivated oidaba yaroi positive oina khanbado shai thanda kaigino hamda universe na aingonda bless yam tawriba aingonda blessing aina khaliba aigi ningiba aina pamiba miyoibagi destiny amam laina ko haidi aigi destiny do yau haina do maina gumba lakpa oina oibado ko adona sida laiba matam se ngasi dagi sum tharaga in future haibanina ko haidi future gi lakadoriba 5-6 year 1.5 years ki matung dagi na 6 years kumba sida ko sida haidi stability am phazana laiba khopa mai tawraga piri ko problems layena khalase haji ko problems se ama ka financial issues paisa gi oina yenga banena hadi financial issues kumba kai gumba yam layena khale ta ga di financial issues tu dagi aido overcome tawraga tholakpa oina oi ko hadi tapna phagalakpa mai taroko mi se se da hi tonga chat khidra hi thonga chat khri se ama ka hai tar ko problems mayam do loina mak maning da le horaga chat khiba oina oi ba do ko aduni ko silai se ko ado sida leire ko aham bagi amethyst khan bangai gi oina hairaga de ko positive la e dona sile no ko hadi kemta keno to bi no mingon da yam ka hena trust to body ya de ko hadi mi tina ba matam da mingon da yam ka hena vishwas ko makai gum thambi kono sisina khoina tawroi da ba pot ana hara se ko mathangi se na akoi gi keno ko clear quartz khan bangai yenga se ko clear quartz man clarity ni ko silai se ko clear quartz ki nung se mai kana ba se kai no ha matam se da
clear card se clarity porakpa mental peace kumba wakhan ingan ba kholan ba adumai to boda adum bada sin ba crystals oina oi ko clear card khan bangai gi ko ngasi gi oina lokthoi ba card se ko magicians la ko magicians la ko sida la ise ko hause daw di kitang di yade ko hajik daw kitang yadraga so ko manifestations kumba kai kumba yam to ko manifestation to matam das lain ko hadi engonda kanaba adum lakani ba aina manifestation to matam sida lain ko aina ningi ba aina pami ba kholi ba so ma manifestation to hotna ga daba matam ne ko silain ko responsibilities yamna yame ko thau yamba thabak yamba hai tare ko thabak ti yam chilam gani ko silai se ko thabak chilam gani aduga hari tau da basu yade ko sigi thabak sida gi engonda kanaba su thama amala kani ba sigi pot se ko adusina magicians card lai che se jo jiki na hai tare ko magician ka lai se kai gi no hai kan sida ko aina ningi ba aina pame pot to hai di positive room da khan bodo maka e si oiraga di ai soidana phangani hai ba gi ko phangani manifestation to matam da ngasai only e ba only burn to ba natraga hai di kaino to bo khopa adu khatang chu oigande ko yam seng haide koina 24 hours khalli ba pot jo adu su manifest toroga lai ba duna pungku mari se aphaba thoughts tum khan ba to yaring he te pharakani da yarakani da oirakani da phangni da hai ba gi adu mai toroga adu se 10 of wands ko nu pa je hingon su ba gi type ta ma toi ko ma honari ba si da mana pai ri ba chai ma'am si do arang aranga sai gi hadi mayon chonga langtrik langaga yam phajari na ko adu na sida kai yobe tai hai matam sida aina honari ba aina tawri ba kholi ma je result se fruitful oigani happen ba igi future sida ko ado hojiki oina wheel of kasida lendro hadi khara laiba card se ko sisna ketang pallaga leibani na hadi ko daw nung kari kra haita ketang nathare ga challi ko aduga amana sida leise hai tare ko last ki khudong chaba lakpada nate khudong chaba laktori ba khudong chaba se engonda aphaba su lakani ba growth ka loina na growth success positivity ko hadi sida laiba poche ko numi leise yam phajana laktra hadi symbol star symbol lamaga tawraga aduduna hai tare ko engonda inno no na thabain khang ho ko lo haina su pire ko sida inno no go thabain khang gumba kai gumba paikhat pa anoba mami na taw kaina pirakpa adumbagi mawongda aduna hadi kaino animak hai tare ko tawgadaba tawroidaba ko daw yadaba khotaba kaina side daw khatang yade ko daw yanaba taw ta taraga dinga sai gi sida semdokpa tai ba koina daw yanaba taw ba haraga di hai samna habada koina rituals over remedies over plus crystals kumba kai gumba use tawraga hai daw yanaba crystal kan citrine kan hadi daw gumba luck enhance tawna ba crystal ne adumba gumba kai gumba use taw ya citrine si be pyrite gumba si be adumba mayam to ko adu sida leire ngashi gi oina tarot card reading mayam gi damakta thank you